Ndagusuje wowe neza amatwi muri aka kanya. Urasuzwa na Padiri Janvier. Uyu munsi ngiye kukuganirira ku gitangaza cyabereye muri diocese ya Buenos mu mwaka w'1996 ubwo Cardinal Jorge Mario Bergoglio yari umwepiskopi wungirije wo bita évêque auxiliaire wa diocese ya Buenos mu gihugu cya Argentine ni muri Amerika y'Amajyepfo. Ukaristiya yahindutse inyama iriho n'amaraso, nyuma haza gukorwa ubushakashatsi bugaragaza ko ari umubiri w'umuntu muzima. Ubwo bushakashatsi bwaje guhuzwa n'ubundi bwakozwe ku gitangaza cyari cyarabaye mu mwaka wa 750 kibera ahitwa Iranciano mu Butaliyani, maze babona ari umuntu umwe nubwo byabereye ahantu hatandukanye ndetse no mu myaka itandukanye. Mu buryo burambuye ni mu kanya. Mu by'ukuri muri buri misa habamo igitangaza, kuko mu gihe cya consécration umugati uhinduka umubiri wa Kristo, divayi igahinduka amaraso ya Kristo. Ariko ni igitangaza kitagaragarira amaso y'umubiri. Rimwe na rimwe rero hari igihe Imana idukorera n'icyo kimenyetso kigaragarira amaso y'umubiri ari ukugira ngo twemere. Ngiye kubasangiza ku gitangaza cyabaye mu mwaka w'1996 ubwo Cardinal Jorge Mario Bergoglio waje kuba Papa Francisco yari umwepiskopi wungirije wa Buenos muri Argentine. Hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1996 hari ku isaha ya saa moya za nyuma ya saa sita. Padiri Alejandro Pezzetti yari ariho ayobora igitambo cy'Ukaristiya muri kiliziya iherereye mu gace k'umujyi wa Buenos muri Argentine. Ubwo yari arangije guhaza abakristu agiye kubika muri tabernakulo Ukaristiya zisigaye, yagiye kumva yumva umugore aramukomanze ati hari inyuma aho harizaga hari Ukaristiya yatakaye hasi. Padiri Alejandro ajya kureba asanga koko Ukaristiya yatakaye hasi, kuko yari iriho umukungugu yumva atayibika hamwe n'izindi, maze afata icupa ririmo amazi ayishyiramo, ubundi ashyira muri tabernakulo. Aho hari ku itariki ya 18 z'ukwa munani umwaka w'1996. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani uwo mwaka afunguye tabernakulo abona ibintu bidasanzwe. Ya Ukaristiya yari yabaye nk'inyama iriho n'amaraso. Abimenyesha musenyeri we ari we Jorge Mario Bergoglio, amuha n'uburenganzira bwo kuyifotora bakareba ibyo bintu ibyo ari byo. Amafoto yarafashwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uwo mwaka w'1996. Uyarebye akabona ko koko ari inyama iriho n'amaraso, kandi yabyimbye itangana n'Ukaristiya uko tuyizingana mu mubyimba wayo. Yakomeje kubikwa muri iyo tabernakulo imyaka yakurikiyeho, kandi bagatangazwa n'uko itangirikaga nubwo yamaraga imyaka kandi nta miti bayiteye iyibuza kwangirika. Kera kabaye Musenyeri Bergoglio afata umwanzuro wo gukoresha ibizamini mu buryo bwa gihanga, maze ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 1999, imyaka 3 icyo gitangaza kibaye, Dr. witwa Ricardo Castanon Gomez afataho agace gato kuri ya Ukaristiya yari yahindutse inyama,
ayohereza muri laboratoire ikomeye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyikoreraho ibizamini. Kubera ko yagira ngo ibisubizo bibe binyuze mu mucyo, ntiyabwiye iyo laboratoire aho ako gace kavuye. Nuko ikipe y'abaganga yari iyobowe n'inzobere Dr Frederick Zugba, inzobere mu ndwara z'umutima n'izindi ndwara, iyobora iyo kipe yari igiye gukora ubwo bushakashatsi. Nyuma y'ibizamini iyo kipe yakoze, Dr Frederick Zugba yemeje ko ubushakashatsi bakoze, agace bakoreyeho ari umubiri w'umuntu muzima. Iyo nyama ikaba yari ifite amaraso mazima afite ADN y'umuntu muzima. Dr Zugba akomeza agira ati, ibizamini nafashe nasanze inyama ari iyo ku gace k'ibumoso k'umutima hafi y'imikaya, kandi nasanze uturemangingo tw'amaraso ari two bita globule blanc ari nzima, bivuze ko ari agace kakuwe ku muntu ukiri muzima, kuko izo globule blanc zidashobora kubaho ubwazo zitari ku mubiri muzima. Ati bivuze rero ko kuba zikiri nzima n'umutima wakuweho ako gace wari ukiri muzima. Yongeraho ko utwo turemangingo twa globule blanc twari twinjiye mu nyama, bikaba bigaragaza ko uyu muntu ashobora kuba yari yakubiswe cyane ku gice cyo mu gatuza, bityo amaraso akinjira mu nyama. Abanya-Australia babiri, umunyamakuru witwa Mgr Bergoglio ndetse n'umunyamategeko witwa Ron Tesseriore, batangazwa n'ibyo bisubizo kuko bari bazi aho ako gace kakozweho ubushakashatsi kavuye. Mgr Bergoglio abaza uwo mu Dr Zugba ati, ni igihe kingana iki izo globule blanc zishobora kuba zifitemo ubuzima mu gihe zivuye ku mubiri muzima zikabikwa mu mazi? Dr Zugba aramusubiza ati, ntizishobora kumara iminota myinshi kuko zihita zipfa, zitashobora kubaho zonyine zitari ku muntu muzima. Umunyamakuru ahishurira uwo mudogiteri aho ako gace yasuzumye katurutse, ko kamaze imyaka 3 kabitse mu mazi guhera mu mwaka w'1996. Dr Zugba ntago yabyemeye, amubwira ko ibyo avuga bitabaho, ko nta buryo yabimusobanurira ngo abyumve. Nuko Dr Zugba aramubwira ati, nsobanurira niba ako gace ari ak'umuntu wapfuye kera, wasobanura ute ko mu gihe napimaga uturemangingo twari tukagize two twari tuzima kandi tugenda, niba uko bivuga uwo muntu mwafasheho ako gace yarapfuye mu 1996, ni gute na n'ubu yaba akiriho? Umunyamakuru Mgr Bergoglio nibwo ahishuriye uwo Dr Zugba ko ako gace yasuzumye katurutse kuri hostia yahinduwe mu gihe cya consécration mu misa, ikaba umubiri wa Kristo. Amusobanurira byose n'ukuntu baje kubona yahindutse inyama iriho n'amaraso. Nuko Dr Zugba aramubwira ati, ibyo birenze siyanse, kumva umugati uhinduka inyama y'umuntu muzima, ibimenyetso byose n'ibizamini bikerekana ko ari umuntu muzima. Ati, ibyo ndumva birenze ubushobozi bwanjye, kubyumva nk'umuganga ntibishoboka. Dr Ricardo Cazinanor Gomez, wa wundi wari wakoresheje ubwo bushakashatsi muri laboratoire yo muri Amerika, yiyemeza gukomeza ubushakashatsi. Afata ibisubizo by'agace kari kasuzumwe kuri icyo gitangaza cy'i Buenos, abigereranya n'ibyasuzumwe ku gitangaza nk'icyo kigeze kubera i Lanciano mu Butaliyani mu kinyejana cya 8 mu mwaka wa 750. Ni ukuvuga imyaka irenga 200 mbere y'icyo gitangaza cyari kimaze kubera i Buenos. Ngarutse gato kuri icyo gitangaza cyabereye i Lanciano, yari umupadiri w'umunaki ubwo yariho asoma misa, ageze ku gice cya consécration, yibaza koko niba ari byo umugati uhinduka umubiri wa Kristo na divayi igahinduka amaraso ya Kristo. Arashidikanya mbese. Nuko agiye kubona abona ya hostia ibaye inyama na divayi ibaye amaraso, abyereka abakristo, maze bose baratangara. Mu myaka myinshi yakurikiyeho bakoze ubushakashatsi muri laboratoire, maze basanga iyo
Ukaristiya yari yahindutse inyama ndetse na divayi yari yahindutse amaraso ari iby'umuntu muzima. Uwo mudogiteri Ricardo Castanon Gomez yiyemeje guhuza ubwo bushakashatsi bwombi bwo ku gitangaza kimwe ariko cyabaye mu bihe bibiri bitandukanye, kimwe mu mwaka wa 750, ikindi mu mwaka w'1996, ndetse bikabera n'ahantu hatandukanye, hamwe i Lanciano mu Butaliyani, ikindi ahandi i Buenos muri Amerika y'Amajyepfo muri Argentine. Abahanga bakoze icyo kigereranyo basuzuma ubwo bushakashatsi bwombi banzuye ibi bikurikira. Ibi bisubizo by'izi laboratoire zose biragaragaza ko uduce tw'umubiri twakoze ubushakashatsi ari utw'umuntu umwe. Bemeza ko utwo duce twose twagaragaje ko uwo muntu afite ubwoko bw'amaraso, ibyo bita groupe sanguin ya AB positif, kandi bikaba byerekana ko ari umuntu wabayeho mu burasirazuba bwo hagati. Uretse ukwemera konyine, naho ubundi kubyumva no kubisobanura mu buryo bwa gihanga, ibi birenze ubwenge bwa muntu. Ariko ibi biberaho kugira ngo abantu bemere ko Yezu ari muzima kandi ko ari Mukaristiya n'umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi nk'uko gatigisimu ibivuga. Yaba ari igitangaza cya Lanciano mu mwaka wa 750, yaba ari igitangaza cyabereye i Buenos mu 1996, yaba ari n'ibindi byagiye biba hirya no hino ku isi mu bihe bitandukanye, yaba ari ibi bigaragarira amaso y'umubiri ndetse n'ibindi bigaragarira amaso y'ukwemera mu gihe cya misa, Yezu aba ashaka kudukomezamo ukwemera kuzima ko ari Mukaristiya koko, ko abantu bahazwa baba bahawe Yezu muzima, n'ushengereye akaba ashengereye Yezu muzima. Mutagatifu Thomas d'Aquin niwe uvuga ko uhazwa atabyemera n'ubundi ataba ari Kristo ahawe, ahubwo aba ari umugati muzima ariye, bityo ntibigire icyo bimwongerera mu buzima bwe. Ni amaso y'ukwemera rero atuma tumubona muri bya bimenyetso by'umugati na divayi bihinduka umubiri we n'amaraso ye mu gihe cya konsekarasiyo mu misa. Ushaka kumenya aho ibi byavuye, wakwandika muri Google cyangwa YouTube interuro ivuga ngo miracle eucharistique à Buenos, urasangaho ibindi byinshi. Ndagushimiye wowe warunteze amatwi. Nari Padiri Janvier, tuzasubire ubutaha mu yindi ngingo.